Hallelujah. Praise the Lord. Kalangan Jesus. Kalangan kiyang kauno ranet katong kapagatak chailen more. O pileu tuban na mensang mau. O iluke korusia me kotstar me bilbang kotstar more welcome kami. Chai ko sa tuan effects te tame intang Krais. Uya yang kecai kai tek tame uya yang kecai lak momona chai bangan totong kerang koros. Okay, chai bangkin berdaja rangkoros apply pona chai more totong pona chai more intang Krais. So intau kung kamakele a chai maliel silang a chai por mesa chai tame chai bangkilang tame chai ban matawada tame chai bang kosaya. So kamakele kung kecai intau. Okay, intra chaiban chamalanan nga Isaiah lemesak silu emasanier me wongo wokio intra me kereti e kamau yala rewe so mau. Okay, so momana child child kamagale kan child intra child kamawi kila a child so mau kan intra pil para child mona child ko ita doctor katarawi serikan rain school they will go to life. The such a little that area, Barogan Gachai in Chow, Barogan Machai can in Chow. Story Kirkilampo on TV, Liaman Moposon, Cosayata, and so is Mia, and so was Semi Misilia, Waymoimbar, Euteria Samalaro, California, wildfire, Resenia, Mekoda, Kalula, Numanara Mastrojo, Arelian Dame, Sanika waiting in Sarawi. Agan bertau ya quiet time kapag you can go sili into young ni two ko nana background no nana backyard do ada background nemo o na ni two ko makapkapel nemo wasa koros meka klang megot koros makos kasinan mo into young scripture kapasati wasao ari kan claim pararang court pona pound riot pona awasao a lotto nemo a lotto so sini asama sini yo mo mana mas in trau mi kasaya tuan lima na saya rari apply asama sini yo kodo korongelar mongkor asap somehow nemo tu eta yo na abot na serikan jangan mor kolawasan rokola awan sama remanteral why don't wine yaira Numo kaskasinan, numong korosia paslar, numo kaskasinan. Okay, so yung kakila kakang try sa mga story po kapwa, encouraging kakila ka na nga na chel wow, what kaya kakuyawi. Okay, chel chamanta manamanin masana masanir tamin jaw kakuya ak chel apply. Puirelagan mo sayar uyatongi manamanin in chow. Okay, so dame chai kamakale kan gital rangoros victory moren pum moren poedi. Okay, in tau kamakale gital in tau barai gital in tau kisang gital sumau in tau kiyang gital manamanin memor kardacha doadoangki ni Intahn Krais. Okay, kau sug ni Intahn Krais doadoangki Intahn Krais niya nana kapakapakan. So rana di bangga saya bleed the blood. Doadoangki intau. Okay? Bleed tuetra case yo bang wiyawi ake am lawyer disputed tuetra kosaiki on your behalf when kau di case. Okay? Kamu yo ngoi doadoangki intau. Doadoangki intau coach doadoangki intau retail and nanatel circumstance the situation when wado answer. Okay, na check on scripture Proverbs 22:23 the labin batak reyesak riyaw reyesak silu kauna bangatin ubali ginrail kan o katin kapaliala mauren Israel kan mewiyayang Israel mekot suwet. Okay, magcheban chamanda ilaivian apostol yunalin teachingen kapot kita kapotan mawin ako saya magchel element of salvation kachel breastplate of righteousness mensansar
and bung belt of truth kachai katange ki lo patel kan memelelo okay shield of faith mensansara poson sword of the word mo masanang koti mo ya sabol manjai katlas so kapatata ka pon moator morio puksarawa sa trogo saya morio pokita puegi wasa kauno okay kauno mo ya pampekinan murum ija chai koko we mo kauno gan pekinan murchel dapat nan muri Satan ngata mangin gitrail atrail se utarakan Satan ngata mangin gitrail atrail se utarakan komu kata mangi Satan our destination okay and Satan apoko andindang gitra chaki kekin liberabe chaki ta okay araban olota iban mengoto life te olota men yang ko se masan ngot iban kang po Satan kata mangi yang yo raiswet kan okay kom yo ngoi tribe sapal chabang kapat kita kapatra kita asa me sangors me Satan kin kataman kin kita kauno already take care of it okay we already moving forward pokita kauno taking care of our past mago manokelar okay kauno mago nani pro isa kesu kauno mago manokelar atarantrayon ata ayon ata nambar riyesak samalaro pokita jang kapaten sombe ogogo etormowa pe karya sama kauno wiwianan tin sa watrail lokaya yakin ta fighting do je ko to live trinar mas kailong knia lipanet marasto ko to comments kataro dara comments kan lipanet yasa okay so lokaya yakin ta fighting ngalis nanjin sa wai apia masana ko saya kauno bangkatin upaligi rail kan o katin kapaliala maurin rail kan mewiyayang rail me ko suet geso ikakela kai kichais chuko so ya cha o kauno masamas kenia pungkenia kauno kolkolo vesele me chekan so kauno kembara sapol mamasan para sapol makan para iralakan mawonki Nge karata kamu yo mo chaban sa chapunot ki isime litlitare gitra isime kakailong gitra isime uye aka kamai nanchin so watrakan tebil ngales chachokon bogita jaimelar ni palingen ni paluar kajak ni palingen ni paluar okay aramasaman memor ni paluar toja utuk kom singkosaitra lago molda okay libane cha laba kotone ya tanda mempitan ko sayeman kotong kate de so kaiten mo okay back to armas wongya imenda ke bogita iya sa tama masanier armas tampang kailong ken kitrail Jesus masani sambaut pang kailong ken kumail por kailong ken yoyer okay so ma komu muy donger Krais na mo meur ma komu bil kemelar palutuken komban mendaki aramasakan indindai komu ma kom sabong yeramen mendaki katete o kopungala meur ama kom pung wenaway mo kom kapatratar o wenaway mo kauno pan uyayong rail kauno pan tubuk okay the vengeance is of the Lord Tupipan iralakan makan wiyes wotan sapul monggo taramas ekosan rengot. Makamu yongoi pan tupuk tabang kansens witi yang ko perangkot. Pokita atra limbak pok akot chajon aramasakan kailong kengkecai kaitegas cepak pakai rail. Epak pakai rail. Aban panawi rail. Aban to the point mautan resegalau kang rong kau nang kalogay rail. Okay so kareta kita maidang koten kot kita papa chakot ni tuan tama chai beker ma beker ri chailen kita lembak ma beker ri chailen pata parmasan rong masan ngot pata karmasan rong masan ngot aso topakeo kauno beker rong chailen we are time titi okay so vengeance the bleed my bango so say I bleed the blood of Jesus in Intahn in Krais enak kapungia okay in Krais
enak kapung ya tenak pekinia. Amen. Kay di sanga laban batak riesak silu isak keo kauno ye tarapay. O epangkatin William Raildi o uangu ki arail raban pong. Abang William Kitraildi o uang metekan ki raban pong. Okay? So chay moitang kauno en buya Tami ikelep chamagona wea pokita sapolma limbak laut sangita sapolma we laut sangita sapolma kananga ma laut sangita. Okay? Seramaya lemaisak rajigijik silisak payo ime pan katin kapituraila mare ye court meroson ye mare court wasalapalap Ben pangkatin kasaleta arpung o pangkat kito pepol nin sampa. Okay? And so makomo yung ngoy magitra solang absoja tiar pepol atramor sapsapong. Okay? Chana na ipsapal po pepol mako dito sang nanlang enaw de gitala. Ikelelen mekcha solang jelan ki pepol. Mia chay kapal ap mia child pepol. Okay? Emasani ben pangkatin kasaleta arpung o pangkat kito pepol ni samba. Apapan uya kapal on men Babylonia. Okay? Babylonia doja Israel men Babylon kan kay Israel way in court. Israel way in one court. Israel aramas me doja ramen wiala court ramen eupana min kipana aray pon maso o one kuprang court. Okay? Tama wasapa ko saya me kauno rosoneo ime ban peking kitrat ime ban gat kiyang kital pepol kital kan me pilata me mor kemoren pung o apan kapaliala iralagan me pilata me mor ki moren Babylon moren sigala court. Okay? Kami yongoy chapanasa chapan rong chapan mani kapal na sambawa dastro mamala rojo la laud la bogita Antichrist karanyang porta. Turin Antichrist what kiralakan mo wong Jesus, ralakan mas chukamelele, ab aman makodial ko sayaw, abang kosinan, abang kamoyang may makot, abang bilwiyang manaman. We kan ban partisang, so check langer global control through corona, chay lasa, me we ka preparing kokono pang Antichrist pa porta. Okay, ayo igos ko saya artificial nanay Bible study nimo igos ko saya artificial intelligence tuan rel me kapopo kan rel songon buyata mesin enut kaunta samba pokita ramen kapagata ramas kaite kaunta samba mesin and transhuman mesin and controlia ramas por estramen armas en mela ismeramen en sotramela akechela kan meramen mela raban menchailen mela. Okay, isongan intelligent, isongan marain puka me mirena ramas me power with money. Okay, ap kamu yongoy atrakota manamansang puksarawakat katete tuwan abang kotsto kamomala abang kamomala Antichrist abang kamomala sogop koros melikam. Okay, Chapana sasanya merelikam rosrapata patanga puksarawi. Rapatangi yakis ronga tangile apro wokita la seli. Akamu yongoyen safe nan tiwat chanano utang kalautela atraye wongko chanani psapal koyo pungen sarawi yang kotlong o kamarani yang kecay masanang kot arjala nana lol nan buya watawat o nang kaisisol. Kaya sama kai sisol kecay kan makai sisol na parangko na pata ya sambonga pan nakiyar ap menlaw yaramen sambonga nakirak chaybil ciao seli party manokela karabao chay kai sisol pag chalender mamorki utuk
Angen chai kan la laut nam paret bejailen kokon wasane palingan chaikin watak puksarawi chaikin kabagap a chailanane utukoan mela po nganeng coach milaleng control a chai matamata wa chai linong a chai papam pok chalter wang seli chalter to ke seli chalte yang seli de kang seli me kan me nganen Satan pulipul when we are men little sapol mango taramas. Okay? Count Jesus bangot to boy masana patapatak la laut la parpasang wasak koros. Anian so to boy ya bangot to Satan gang kelep, Satan gang loose trinaramas mega kauna and so what. Okay? Jamandan so me kauna bata chapter sa mer ni bong nanran aramas kokol ki men kapakap kokol ki men kiyang Jesus aral mor ang sa wat ko iral kan makokol mo muitang Jesus aral mor nanda buenas chumele te normal chay kiyang mask chay 6 feet chay koid pandama ka sandi okay chonay mo so Fiji achaki kay te kat sapo nga yatuwa po government and chay manokalani chay buksarawi chay manokalar message na Antichrist it's about government iman na Isaiah dua wano Jesus eko bata Jesus apa ni puti apa seriman me iputi wa government takot government ways of God is different from ways of this world. Wasa me count me rule or reign we ka count we pokan me komu yo ngoi pan wata ko alasang o mamorki. Kay te government bang go do chel so lam partisan kay te che bang kasawi o che bang kon. Okay? Arma inanan ngen che klang seliklang. Eu stati mi bang ya ko to. Tame pum. Makauno sutelitere pilipili na ramas. Makot sutelitere pilipili na ramas. Ramas ap kilang silik child so control. Mi pon Facebook ikilang mi pon pikan. Toko selier sinserikan. Yawang kompake. Makjay bangkang wrong. Tamin din dame. Samba one world government rapan controlling child machine. Agi child so sa ni child ramasakan pangpangong alan Satan one world government Lucifer account ka child tan sa pang portao koyuk chay meso trip sa bar chay sa tubayang rapture koryok chay ban left behind ak child mga ibon mesin kan kolong ere child okay wini kan merita kolong rakilong akot me toror pokita miaral kendo kampa ka main ko government so Momocho kan mamair, icharay ko to uyuyang, may koch meresasa, ap chay bang kilangwa. Okay, wow ko to mo chay bang kilangwa. So ibang puro ng lesson, no? Ibang puro ng lesson ap mi mengkakela kayang child, quote, monok, eso litere a child Pilipil. Aki chay li rong selier we korusya kaundara narmas Pilipil. We ki Satan ma. Satan. Watak ko diali isak silu. Okay? Pariyaw sa malaran sa may chapter Bible study nan April 11 len pariyaw. Ime ko sa kosoya ko diali isak silu. We ka merge together rabang peyang Israel. Rabang kaunda. Rabang kana operator or controller armas machine. Zombie. Okay. Israel bang war la. Jesus bang porta karyaw. So mara preparing ma so karanin Jesus porta karyaw arap choro bang go to mo porta karyaw. Emasani yernan we know wow. Ito mo when Jesus habang gatto. Tamenan mo Noah bata so cara mas wrong. Noah to apa ni morla. Kauno kamakit Noah mo na mo idang. Antai Krais es chukana. Kauno mo idang anso.
Eko saya me pampari suwa pueki kauno apil pokelar puturin solang memela abang kolobiala siluola. Chastaban men mimiseli ansawo. Magtaban men mimiseli pukitapa yung katia sang rupture achanana kela bodan jaban kamala. Amagtaban ala mark of the peace chaban lusang morsoto. Okay? Kodiali sa payo. Rajugjuk tuwa wanda wo duejo. Mehet kama sa buyak. Okay? Mehet kama sa buyak. Irailagan me panale. Pudam rabanaw yawi ang yangan court. Ijar marip sa pal. Tuweja jay pangalar court. Anam matawa patakin. Sasama patakin estiye mo. Rakos ko sa yame. Oh, mark of the beast kay dep chipang ko yung nipam tenan chamam. Mark of the beast wat ki irailagan rehalayer. Irailagan magum sarawuran sarawi. Namatawa. Sangan twisa kumailkan mestiye check ma no may buk sarawi. Check ma. Taka ono ban sa joko sa isan salki. Nanapa kong kachayel. Okay, Lamentation silu lumay sa kwalu. Lamentation silu lumay sa kwalu. May ngay kaon kom gatinta riyola o kamoriyola. Kita bleed iwi kosokosoya tuwana chay bangin bleed the blood of Jesus. Iwasak chay lugulugur sang lole. Nanin jang Krais. Aramas banda komi aramas puman amen. Ngoy aramas puman. Magalagal kitan jang Krais. Okay? Kaban mela narmas tiban so main. Yang mola nanin jang Krais. Imo mo na chay kamelel mo. Imo mo na chay pilkabaga. I bleed the blood of Jesus. I bleed the blood of Jesus. Ipul in jang Krais bawa. Okay? Ikawe kila in jang Krais sumawa. Ikawe kila in jang Krais totokin tepela. Ni achay kosoy. Kaya gi paruan la bako sa yung ay kosaya. Ibang kosaya niyay meditate kamelele tabok saraw kosaya. Ayap kapachaya ngay poson. Nandame potiyesang nanaway po may kosay chok. Alala sa nga namang kapakap sa chamana. Okay, so the blood is a witness. In John Krais we amen katete. Katete ta. Nang ko yung son, 5-8, blood of ako saya ayat kadedeo. Wiso. San silubugat. Pilo. Intraw. Ngen sarawi. Kadede sa mga troyo. Tama rakat kadede. Rakat kadede magkachay sa riyang court. Okay, pachay lang wiyala sa riyang court. Kachay uten kita pachay kan nanintang Krais. Puegi atel wuten kita pachay kan nanintang Krais. Ngen saraw bang kachlong lalachay. Puegi ngen saraw ya kachlong lalachay. Ebil kadede magkachay sa pulmang court. Okay? Akachay lang koi pilo menia pilen baptize. Magkachay suja repent kolula chay suja kak baptize. Okay, so pilo kat kadede lapet kolular iserian court. In Chang Krais kamakeletar lapet iserian court. Lapet pueg in Chang Krais kamakeletar ngen sarawi kachlong lale. Okay, in iserian court. So song silubugat kayon so limawalo. Kadede paral sa mga troyo. Targat kadede, komuyongoy sa pulmang court. Okay? Ngayon son limaw, isa kayo lilisak silu ayat kadedeo, mga ikalap, tatong kiyernan video kan, yat kadedeo, kot katkiyong kitayl mor sotuk, mor wat kitayla lesang sa pulma, yeras. Meman me kin anaki sapul yeras epilan ke morwet meman me sotra anki sapul kot yeras esotra anki mor sotuk. Okay, rachike isak siluo kasaya intingwang kumail met po kumail nasa me kumail anki mor sotuk kumail me poson maren Jesus.
Okay, tren armas kena kachaki ang yang morso juk nyai bosan. Ap jaban udut kitan chao. Jaban saya yang udut kitan chao. Kai tek nan mata de wiaba de go with the flow ye yang a drop sasa. Jaban saya udut kitan chao. Jaban saya ngen sarawi. Katlong la letra. Jaban saya kechayang baptize. Okay, agak kak claim scripture ama iban yang more sotruk pueki iposon sakol mangko tieras. Tiring ke child chon sarawi de saulang chaikin kada ke wita karusia saulang pueki chai kamelele cheeses ap masan silu poka chai socho wia child asa cheeses nan matamatao amor so kareta inangunutuk pangking kakaon pwe Jesus soja katlong nganan Jesus soja katla le child. Okay. So when we are in any situation where we need to help, telanane lukurlang in Krais. Nanen lukurlang in Krais. And so chorus child Chailin kokon me chailanane sawas. And so chorus charma chailin senamao chailanane sawas. Chailin sensua chailanane sawas. So lukurlang in Krais and so chorus. Plead the blood. I plead the blood of Jesus. You pull in Krais bomb. Okay, kamao ikilam so mawan in Krais. I say alamay saksilu quote scripture. Okay, koinan sapul mamupuk sarawian, injingitiwa memorize la. Irampungkan makasokosaya maula. Te kamaulan kauno. Niom kapakap kira mas dirmen, utu-uta ke jor penay kosay, penay ngilamau. Ap kosaya scripture. I say limay saksilu, payo, lima, kosaya. Okay, kosaya tamen chawia. Kosaya manamanin jaw lang imigin ngongi ki injinjing yata scripture kan. Pues soja libil ismemenale ale. Ki study what likiala apply Doadoangki. Arayan sa magkachaptawiya kapakap kom soja na kay diyang namomotso. Asa makomupsa paler ng saraw kay komidi o kachkach lalamoy puwenta tawagin kamay. Doadoangkin kamay. Kareta ang sama ko wat likilar iram pungkan mepit maula ape te inchao kamau yalar pul bampon me so mau ko pli ka kosaya inchao. Okay, inchang Krais kamau yukalar kosaya scripture kan me komwat likilar o kamelele imo wana chay kanaleti pasapang ama kichay sa troka pogita yikat lasan mo. Gimi bang kapatratar o kapatran mau ni palingen ayap sutra palaway puis sutra saimata chay ko saya saim chay we kapakapo study o meditate the word. Okay, mag chay icha chay yang atra alala sangan armas kapakap sutra mana kauno kina anoint lo yang wayo anoint what kiyang angi kasarawiya la. Okay, nganan ko token tototi pontron tatak mano meditate masanang god. Takot meditate los pongi memorize los pongi kap nga chay more lale o wi kapakap kiwi masanang god. Ikat lasan mo. Amay kapakap po na matamataw accounts. Pwede chay matamataw kapag chay kakuya pakpaki megot. Akaw no yung alar megot me chay ko na ang paki yo chay chupaki. Amak chay lang pirsota kapakapin ngayon sa rawi, lo kaya toror, chay lang bilapute pok na na chay kapakapkan. Gikartar mas kumpang aki kapakap. Pag chay wiyaki, tuwa chay song at chay kelen kapakap, sa chay sawas lala. Tekin kapakapi ros sa mana. Kaya ma chay kapakap ni tuwan, chay Doadoangki Krais po ime manaman, ime kawalar mea karos, ime chay wiya proporsan lale, ori, pinchay panutiyal, chay kapakapakan wiya answer te pasabang palilaut.
Okay? So how to use the blood? Iban watak nilo kayan why ayap kawiwi yan nilo kayan pumpi. How we use the blood? Kachay kosoy, yeah? Kachay kosoy by word kosoy machay kosoy ya yang angki achay poson. Chaman bariya kit samalaro nja machay lindinda keretir. Kosoy ya tama masano kosoy ya mepit intao kiyang poson lale wai koto manamanen intao nan mwewit nan di mekchaw ya memor lale. We use the word by our mouth with faith, nan kodial revelation is a kriyaw is a keo. We overcome him, is me him. Kaya we overcome, and we pangkasaya we up. So nagkailangan ta Israel kan, saints kan, so lang kan kamalar o miminan lang. Ako saya they overcome him. Repetir chepelo sang nitotoken intao oral testimony. Okay, wasa isay rayo so chawang prong saya. Psalms melkaka ebukisu irachikriyaw ako saya we are redeemed. Okay, let the redeemed of the Lord say so. Redeemed. Irailakan makamakil dar. Irailakan makamakil kitar in Jan Krais ren kosoya. The redeem what ki more kilar. Irailakan me komor kilar in Jan Krais ren kosoya. Ta chailan kosaya chay kosaya in Jan Krais. Pi manamanan ko chomo. Yi manamanan ko tre chailomo. Okay. So, nana chay kapakapakan nana chay can apply in the name of Jesus. I apply the blood of Jesus over my mind, over my heart. Okay, magyo kapakap kenuk, kakitim kenuk in Chang Krais. Okay, mamalya la Chang sili penginsal punot. Okay, koleti cha ko sayang. Okay, kamakale kenuk ay malya in Chang Krais ni marangkaun Jesus. Poron masangkan kailangan siya meko siya kamoltar taga inangiyatar meko suwet I kamakalikan ng poron masayka in Krais. Okay, moment mo. Siya apply in the name of Jesus, apply blood of Jesus. Okay? Okay, pag ikan wrong, okay, ramas kinta. My low mom, my kapakapaka low mom, estyo low mom. Kapakapin, tama ko ngong gular. Jalan Doadoangki. Okay? Mayban rabrabaki ay kosmari kauno ay ang ongilarian Doadoangki mare. Doadoangki mare we amangi mesiten masak. So makan bil masak maren Jesus. Okay? Chay ganindan ya chay koparabarki. Koparabarki men. Manaman koparabarki men. Setan masak ya yet amin. Masak ya poeki in Chang Krais. Kaya puwede ngoy. I karabao masaki ya puwede maran Jesus me ugita, okay? Kaya puwede chayla umawin Jesus, chayla nane. Okay, so in the name of Jesus, I apply the blood of Jesus. Kaya apply po na mongyong, at chay mongyong kakin sapong, chay kan kailok tape. So chara masamani, chara machabilip sapal. Chanano yung rangkoros. Doon jay gandudu, pagkalora jay kakin sa amin la. Because rayo, udengin nan nga na jay ka in Jan Krais. Okay, pagkakin chow. Pagda, nga naman maniwang ka na so pagkatrap. Katrap on Facebook, katrap on telephone, katrap on tato, katrap on nanim, katrap sili. Jay kan buwantinan nga na jay ka chow. Pagda, so just spend time on kauno. Aramas man kinip sa pala kung kokon ni palingan. And some of us just spend time in kauno. Kapag kamakilayuk na nin Chang Krais, porda, o papasang puksarawian, o lugur langkot. Kaya di kapangkonan ang ganaya toto ranat, ay papansa sa pototo lakabong kodo, paliyan lasangan kodo. Troka kay, sampata ko backslider. Bakita,
pen Jesus masani son 10:10 li praba ko don kawela kemela prab ban masamasan alen prabaigja eka soje prabaigja bo chakola prab de lo ya sueta pete uya megot kan mesansal kamala benenek songan nim isakaw sube sangot chaka armas kilang de chaka kon mekja solang jalilin bagon jago tasai kesela japosan atramoyo asa mesoja kam kel kinchang Krais daily bona tail kisin sutar was out everywhere akan pasakot akan toto lanan ngana trail ariyan sa makam konta toto ranet apaliala okay we went Jesus sama sani chekak kibata abiramen mo itong kaitak chekak tibata chekak lungar tek chekak moody chekak burden jai satra immune sansong buko jai mi janan balwar utan jai bangeno incense wood jai bangeno le long kapunot apiramen kausan mo kasala taki ke jai la janso jai te tongkin jang Krais toke yawasa me sumau kan kite kamakelegi tan jang Krais manaman dam jai kin ki yang ki ti bani puti jai kin sujat pul jang Krais kamal kelekin ke jai te parakin ke jai rangkoros okay nana jai kapakapakan jai bika kalangan ng court forest blood and so koros kalangan ki yang kamun jang Krais kamakaliyatar kalangan ki yang kamun jang Krais ikakelu yang kami injang Krais yalunan ay parara okay poson wat ki kamelele tama kano wiyata kamelele iskore in court me masani giga sidu akasaya Father, in the name of Jesus, please cover me with your blood. Okay, so cheka kapakapan release in chao po naramas. Kecheka kapakapan giyangi in chao ta kamelele kan mewia yang kechailer o cheka kapakapan bakere. Okay, so kapakapan sa tabi ni bakbak toren kauno make kon me tamakapan milalen ke kon dependang yairana chay poson. Okay, maong poson mimir bawe kom kapakap sang ni iwo wandrang Krais kanane. I bleed the blood of the lamb pon situation en. Ama kapakapin me ay simposan na chukichikap chaw yuko kairta main court intramuyanen intramuyanen jana palwarika ni ay bang pulpay pon ma en kamakaleta mo kapakapin anane kapakapin baksawas. Okay? O niya tayo kinut kilang lang Satan kitay kapakapin kaunda. Satan taken in that the blood of Jesus is against you. Chay chukinta Satan melaw. Katar laban. Chay kin katamanong intra uwanguk. Intang Kraiso uwanguk. Intang Kraiso kalusi yuger. Intang Kraiso kisanguk manaman. Okay, niyan sa menchak kapag mepit tama portong gitame jawa sa me Satan kapag pewe di roti. Okay? Ni ansa magpiging kon tama kaluwat te kaklang tiyang ngu kakonen sutar. Ansa koros kay charu kalanan masanang kot. I am bought with the blood. I am washed as a child of God. Speak life. Bonamor, asapin kakela kayuk, asapin deliveruk, takot deliver. Satan katargin gitel aron incense wet lale ligi wasakaros. Apkapang kosaya, ngay po itaman, through Krais, ngay pewe diyo, trepel sa trampong. Okay, kosain deliveru kan sama ke kosain poson wenan wawa singen sauta kami bibir selim pensalang omtrang. Okay, macam sudah kosai, ceban observe, ceban pumpung kiyang, ceban cakala cecok sebesaner Jesus. Okay, Satan, the blood of Jesus is against you. I am bought with the blood. I am washed as a child of God. I come against you in the mighty name of Jesus. I command you,
Okay, do check saying count up the way the call it cows away. Ia take up me bit chepel. Chai solara nana trongo. Sin winnie can but chelangodon can a deki. Gen yansa me come across wrong lesson. Go apply in Jan Krais. Go in and was an capacon can. Aman ngen south chia that apply on boson. Okay, talk it a bampuriami. Well, okay, but check hang, casaleta me. Ikan wrong Bible study. They gang as ikang matmatawarmas. A panendao iban challenge juk. Magabil kokon get the ban. A puegi wronger Bible study ya. Koar kayo ko dacha main ko to makongia. Makon to bacon. So say po yung kapagap kilaba. Labo y nungen sao tumbang. Ko sailan rakot makagong get the ban. Ko sailan rakot pag mangi at the bumgan. Koar so payang ngen sao dro. Nimaren Jesus. Qatar Olende. Qatar lien. Intahn ansawat kan mocket. Intahn Krais kalusu ger. Ko sain komat kabang purta etang. Ke sotra anana winnie. Satan we ata sumaonani ime bilbijigin ke child and jamatron juga. Pag Thailand William kita Intahn Krais. Thailand koporo porpons in John juga kan. Ligen Intahn Krais. Okay? Kalanganin court po na mail more. Thank you, Jesus. O mang siwa court kaun labalap kalanganin kami. Ran koras se berengi yoki punki yang kami. Tamakom kachin masanir mepit tamakom kachin buyatar. Toga kit kabagabungkan and sambawat. Iyay kabagab Lord korus yamaban wrong. Kay te wrong po yaking ngoy te ay kosay mga sapon masan. Kom kachin kasaliyang yayar pak to wa. Ayay kapagap makarusya kapan wrong. Rapan men pay kiyang tamakom kachin iyo kiyang kich ng kalakot. Sa kapriyang kumiyat kapeng kasapa kalangan ng kumakount Jesus. Mawiyat kaunat sang kumor kukulata. Amen. Kalangan